malah mental ni tinggal sama. Joraming le. Joraming lagi, kalau kedi ini corrupted leader lagi. Corrupted leader mana pasti alang lihat ke, kalau CM entah arpung filo kedi. Alang CM, debongus alang lihat arpung juga kedi. Atenar jujelang ke, alang lihat pirot jujelang kedi. Lalu kita debong CM sekarang arpung lo mati lapan. Di, lasi laposan leader bang Chin lo Kongres kayak ke out mimi lo punya ratum Chin itu lagi. Akhirnya kan kre pocari eta kari benglong rapat kan, kalian itu teglong lo. Tapi non BJP along non cepat turun lah. Omorsin kisu laki ke bang film lo lapan alang non ke revenue em, alang li revenue ke em ke man bom unhusi kar benglong inglong aratum ke long le putak ke long le nail. Number one corruption lo. La foglan ki bang te la te ke apa gelu. Achiat data non je paklan property asset non last MSC 2022 property asset pen non la MP hura property asset chingbam halo su ke kuti hini ne lan ne vet ala le lebon li chin te long le ta kom jumpik sita non la MP hut property asset ke pak lang ke 11 crores 16 lakhs la ke poi tangka lo lancho ta lang dolang ne tu de proper ata tan tu mudo non ne li chek ninga bidalo la pen along le ki ong ti sap to ne lo le ke pak lang clear dolang ni le ma hok pet ke hala so candidate la nomination ki file hu di ni tu malang objection rest pu lo de athe lang allegation itu do pik khanja hokalam lake allegation rest pulo masya phi sa jaga tharang pulo cholo in samjin mala chisong na alang ki chokche pora ni mom thang chini pu ya lehdi masi timing samri hole halo susi candidate charga lang fail de ji lagi nomination se lang fail de ji hokalam ni rapan pini len thang na athe lang le allegation ken tumong do lab lo hokalam lasi pini kar bengora la ben ensilarat ke jaga thar pasi aning doktor lo ben jaga tharang PC non ki ong dunga put ne tum hai pu lalu